kako mlade vise. Od kad sam došao, upisao sam 22 u knjigu umrlih, a nikoga u knjigu rođenih. Dani, dojte! Šta se dogodilo? Umro mi ujac. Ali njemu je sutra skrova. Je, nego počeja smrdet, pa ga ne mogu držati u kući. Otok je izumirao, a ja tu nisam mogao ništa. Sve do jedne ispovjedi. Moja žena Marta govori da ja ubijam ljude. Kako to misliš? Onom gumom. Onom što se meće na onu mušku stvar. Kurtonom. Jer radim na trafici pa to moram prodavat. Inače ću izgubiti posao. A ovo su za one s malim kurcem. One koje imaju kurac do 9 cm. Tu se nalazi vrh kondoma. On spriječava sjemenu da izađe. E sad, potrebno je samo tankom iglom tu probušiti rupicu i... Priču donosi Nada Šurjak. Dok se Hrvatska bori s drastičnim padom broja stanovnika, na jednom dalmatinskom otoku natalitet je u zadnjih 6 mjeseci porastao za 70%. Što je to? Popis, ko bi moga biti? A prezime, adresu? Nije mi to rekao. Prestavimo bušiti kondome, sve otišlo ukrivo. Mislim da mogu sve objasniti. More. Barka ili čamac. Zvonik. Krov, krovovi. Povećalo. Prsti. Nokti. Mrak. Prekidač. Kosa. Naočale. Marama.